कुकी नार्को टेररिस्टसिंगी लान लेबाक थुकाइगे हाइबनी फम्मी होबगी नते सही अनि हेलकलबा कुकी नार्को टेररिस्टसिंगी मियोइबगी हक खोंगोइनबा हिंसा तना मांग थारगा मितेसिंगदा लेतना चथकीबा असे लेबाक थुगाइनबा लांदाबनी फम्मी होबगी नते हाइबसी अखोइ खुदिंगमंगना वाखल तामिनबा मतम ओइरे सही लिसिंग अनि हेनबगी पुवारी लेजरीबा मणिपुरी सिंगना ngasidi mikap thoklasi अखोइगी ओइखरबा इपाई पुसिंगना इरेबा इरमदम करमना कंदुना ngakuna laki haibadu ngasigi mirol asina hangana ningsingminaba yengsinminaba yannamak maru oiragli ipai pusingna ireiba iramdam ngakpa kanbana kwaidagi hena lumna logduna yengnaba singna chatharakiba lantheng kayada nokna thawai ka thokkibani haibasi ngasigi mirol sina kawba yaroi इंग्लिशिंग चनीपान तरामापनदगी इंग्लिशिंग चमापन कुंतरुक फाउबा सही तरे खुंताखिबा मणिपुर की निंगथौसिंगी मथक्ता चथरखिबा लान अदुदा मिसिमिना अवाना कया नंख्रबसु थौना फरबा मतमदुगी इपाई पुसिंगना अवाबसिंगबु माइथिबा पिदुना अखोइगी ngasiगी इरमदमसि कंदुना लाखिबनी इंग्लिशिंग चनीपान मौद्रामाथोइदा थोकिबा एंग्लो मणिपुर वार ब्रिटिश सिंगी लेंगाक साचन अदुगी मायोक्ता अखोइगी थौना फरबा इपाई पुसिंगना थेंगनदुना लाखि लोइना इंग कुमजा लिसिंग चामापन मरीदा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की मायोक्ता हौखिबा अहानबा नुपी लाल अदु मतम अदुगी थौना फरबा अखोइगी इमासिंग अमदी इंग कुमजा लिसिंग चामापन कुंथ्रा मापन थोकिबा अनिसुबा नुपी लान अदुसु थौना फरबी इमासिंग मतमदुदा थोकिबा खुसेमगी साक तांबगी थौदो अदुगी मायोक्ता अकनबा लांथेंग चथदुना थवाई फाउबा थादोक्तुना माइथिबा पीखिबनी लोइना ngasi फाउबा मणिपुरी सिंगना स्टेट की थाकता निंगसिंग थौरम पांगथोक्तुना निंगसिंगबगा लोइना थौना फरबी इमासिंगी मफमदा इकाई खुमनब उडली इकुई कुइदना थोकिबा कुमजा लिसिंग अनि अमागी जून 13 दगी 19 फाउबा लमदमसिगी मियामना भारत लेंगांग अमसुंग NSCN IM अनि गी मरक्ता चथकीबा पिस्तोकी मरुमदा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइबा वाफम यावचलकपदगी यानिंगदबा फोंदोक्तुना थौना फरबा लमदमसिगी मपारी 19 थवाई कतुना माइथिबा पीकी नुमित असि बुंगासी फाउबा द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे हाइदुना निंगसिंग थौरम पांगथोक्तुना इकाई खुमनरी मणिपुरगी हौकिबा थेंखांग कयादा इरमदमसिबु थुगाइनबा चथरकिबा तोंगान लालोंग कयादा थौना फरबा लायोइख्रबा इपा इपुसिंग अदुगी सदा नौदा ओइरिबा अखोइना थवाइना पोंथापिदुना लाखिबा ngakतनी हौकिबा इंग्लिशिंग अनि कुलहुमदोइगी मे अहुमदगी कुकी नार्को टेररिस्टसिंगना चथरगलिबा हिंसा यावबा लांदा असिदा मियोय शनि यांखैरोंगी पुंसी मांगख्रे मियोय लिसिंग होंपु हेनबगी मयुमकै अमांगाता थोगनख्रे तोंगान रिलीफ कैंपसिंगदा मियोय लिसिंग होंपु हेना संगदफम लौबता नतना मियोय कया अमसु सोइनाइदुना लैरी अमदी मियोय कया अमना ngasi फावा तोंगान हॉस्पिटलसिंगदा अना लायंग चथरी ख्वाइदगी थमोय थोकपा ओइना जिरिबाम डिस्ट्रिक्टकी बोरो बेक्रा सब डिवीजन की मनुंग चना लैबा जाकुरा दोरदा पिकलिबा अंगांग अहुम यावना नुपी तरुक यावना मियोय तरुक तमथिना हातखिबगी थौदो लैमखोंगदा लैबा 57 माउंटेन डिवीजन दा थबक सुबा चतखिबा लाइश्रम कमल बाबू थीबा खंगदना लैरिबा असिगी वाथोकसिंग असिसु कावबा यारोय मरम अदुना हौदी कुकी नार्को टेररिस्टसिंगना चथरगलिबा लांदा असे लमदम असिदा लैरिबा तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग माहिरोय लुपसिंग मैरा पाइबी लुपसिंग अमदी ख्वारमन कैथेल पांबी इमासिंगना लांदा असे थेंगनाबदा अमदी माइथिबा पीनबा होनबदा पुना मायोन अमदा संगसिनमिनबगी मतम अदु यौरबनी चथरिबा लान असे इरमदा मणिपुर असे थुगाइगे हाइबा लानी लेबाकी फम्मी होबगी लान नते हाइबसी अखोइ पुमनमक खंगमिनबा मतम ओइरे अदुगा सही अनि हंजिलकलबा लान असे लोइसिनबा होनबगी महुता लेंगाक पाइरिबा बीजेपी के MLA सिंगे मरक्ता फमुनबगी इहौदा तुक्रे अदुगा सेट असिदा प्रेसिडेंट रो लेंगाक चथरी कुकी नार्को टेररिस्टसिंगी लान असिगी मरु ओइबा हौरकफम मुन्ना तिरुबा मतमदा इंडिया लेंगाकी खुद चावना यावी हाइबसी खंगफम थोई कुकी सिंगना चथरीबा लान असिगी मरुमदा अवांग नोंपोक लमदमदा मनिंग मखा तंबगी लालहौ चंगचिल्लिबा लालहौ लुपसिंग नमथनबा अरोनबा थौरांग अमा इंडिया लेंगांगना चथरी हाइबसिसु सेनबा यारोइदबा वाफमने हौजिक अवांग नोंपोक लमदमदा लैरिबा तोंगान स्टेटसिंगी सरुसिंगदगी मसेन मसेक फक्तोकलगा कुकी जोसिंगी ओइबा जलेंगम हाइबा लेबाक अमा सेमबगी ओइथोकलरोइदबा मंगलान अमगी मरुमदा तोंगान मपा लेबाकसिंगी खुद यावना लांदा आचि संगचिलकपनी हाइबसे ngasidi इफोंग फोंगना खंगनरे मरम अदुना हौजिक लमदम असिदा लैरिबा CSO सिंग माहिरोय लुपसिंग मैरा पाइबी लुपसिंग कैथेल पांबी इमासिंग यावना मरेबाक मरमदंग नुंगसिजबा पुमनामकना कुकी नार्को टेररिस्टसिंगना चथरगलिबा लानसे माइथिबा पीनबा अचेतपा फिरेब अमल लौमिनबा हाइबसे ngasi मंगमांगदा तारबा वाफमने लेबाकी लुसिंगबा सिंगनासु लांदा असि थेंगननबा होनबदा ngaihaki oiba chanaba yaroidaba tongama wafam ching phongdopagi mahuta famdagi iraiba iramdam kanmana saruk chama hena fai haibasi matam pumnamakta ningsingba chungani
Housing nauna mikhal tauba haibasi matam chadri BJP na miyangi ihulda thabak taunaba hotnari haina President Sardana phongdokre. Congress na Assembly dissolve tauraga election thengnasi hairibaste housing election taubagi matam nate miyamna pamba popular lengak athuba matam da semnaba hotnari housing BJP gi manungda tokhai tabagi wafam leite haina BJP Manipur Pradesh ki President Adhikari Mayum Sardana phongdokre. Ngarang Imphal gi Niti Aifa Chuthei ta leiba thambal sanglena pangthoki ba pawgi mifam da Sardana makata na hai kumda lising amaga chamapan humra mangada BJP party leitri masida kanagumba BJP na lebak thugaina ba honarakpadagi emergency thamkibani BJP da aranba charge tawna ba honariba Congress India gi puari ningthina khangba matau tari asengbadi matamdugi Prime Minister oirambi Indira Gandhi bu sahi taruk vote lepa yadabadagi kona right tarakpadagi Walker pambagi mayaina national emergency thamlakibani power pambagi mayaina national emergency thamlakibani masina thaiduna BJP da aranba charge tawsilagli basti tasengnamak laibak thibani emergency gi matam aduna Manipur gi paumi ama yauna puna paumi sani nimpusu emergency gi matamda pau phongbagi dama police na fajilaga jail da thamki makoina tawkiba democracy khongoinabagi thawong adu BJP da oina onsinduna democracy khongoinaba party ni haina maral chirakpa si tasengnamak angakpa fawi haiki paugi mifam adu da paumi singna wahang amagi pakumda President Sardana makata na hai housing lamdam sigi miyamna pamliba si athuba matamda popular gi lengak ama semba pamle miyangi apama matungina popular lengak ama semnaba kana honari amaromda assembly dissolve tawraga inaunawna amu election tawba haibase miyangi apama gi mayoktani BJP gi MLA singi marakta housing tokhai tanabagi wafam amata leite tasengba asomba adu matangi matungina aduma mayek singna miyamna khangmangam lagani haiki Unaba yanadraba Speaker Saityabrata amadi Biren ngasi unaragani punsinau yadraba MLA sing punsinnaragani haibasi kamdaunano haina MLA sing na hanglagli Madam koina saka unaduna wari sanabagi tangkak ama lekhidraba amaga unaba yadraba songna samnaba yarakdraba tangkak asida Manipur Assembly Speaker Thongchom Saityabrata amade hanagi Chief Minister N Biren anina ngasi Bharatiya Janatiya Party ki thambal thanglenda punna unagadauri hanagi Chief Minister N Biren BJP ki ticket karaklaga miyangi mihut oina Chief Minister oikibane Manipur State Assembly ki Speaker oiriba Thongchom Saityabrata so miyangi mihut oina lakibane State oirakiba rajnitigi oiba sarangnabana maram oiraga Speaker amadi Chief Minister oiramba N Biren gi marakta unaba yadaba masung pau phawdok phawdin yanadabagi phibam amada ngasi phawba lakhibani lising ani kulhumdoi gi me humdagi tholakiba irang aduna maram oiraga BJP gi manungda leiriba MLA singi maraktagi Chief Minister oiramba N Biren gi thawong thawsil kaya sing aduda yaningdabadagi dissident singi oiba Achauba irang amalaki adugumba dissident singi irang aduna maram oiraga Speaker T.H. Saityabrata su tangai fadana Manipur miyangi interest da thabak tawbaga loinana Supreme Court na pirakpa direction amagi matungina disqualification case paikhalakba hauki Supreme Court na matam thaduna pirakhiba direction adugi matungina Speaker T.H. Saityabrata gi Tribunal da MLA Taramathoi gi disqualification case paikat bahuki Serak sida BJP MLA kharagi marakta informant Directorate ED gi case sing thagalakpaga loinana money laundering gi matangda investigation tawba horaki sauraba BJP gi dissident MLA singna Chief Minister N Biren gi mathakta yaningdabagi wafam kaya phongdoraki BJP dissident MLA singi phibam ting kupna yenglaba matungda opposition da leiriba Congress ki MLA mangana Chief Minister N Biren gi mayokta no confidence motion thangalaki Congress ki opposition MLA mangana thangalakba no confidence motion aduda BJP ki dissident MLA singna sagotkani hairakpadagi matam adugi Chief Minister famdagi resign tawki N Biren Chief Minister famdagi resign tawkraba matung ikan kanadana lising ani kunmanga ki February 13 da Manipur Assembly bu animated suspension da thambaga loinana President rule gi sasan laghanki fresh na phangba tongan ba source ki matung ina BJP ki Manipur State Unit ki President A Sardama de party ki spokesperson so oiriba MLA Khongban tabam ibom chana MLA singi manungda khaibung tanarambadu hauditi leitre haina phongdoki badu aranba wafamni Howdik so MLA singi marakta khaibung tanari Chief Minister N Biren bu yadaba BJP ki MLA sing United oina leiri Karigumba Biren bu amu hana Chief Minister ohenaba central leader sing na hairakpa taragade BJP ki dissident MLA sing mass oina resign tawgane masang maming takthokningdaba BJP ki MLA na Naharol gi thaudang hai hauji leiriba Manipur gi conflicts asida Bharat ki Prime Minister Narendra Modi Manipur lakani haibasi thajaba wali mahangna July 15 fawgi manungda Manipur laktuna tongan ba project kaya sangabagi thoram pakthokani haiduna senga sagali baste
तंगाई फदना वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खुथांगदा संगाबदी याय अदुबु महांग मसामंग मणिपुर लाक्तुना फिजिकल अटेंड तौरगनी हाइबगी थाजबदुदी यामना वाले हौदिक मणिपुर लेरिबा कॉन्फ्लिक्ट्स असिगी मतंगदा मणिपुर लेरिबा क्वाइदगी चाउबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमुको कोकोमी अमदी फोर्स की मिहुसिंगना चलिबा थासिगी कुंथ्रादा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कांगबुगा उनदुना वारी सानगनी अमदी शांति पुरकनी हाइबसिसु अमने अदुबु मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना वारी साननबगीदमक्ता कौरिबा सिदा मणिपुर की सिविल सोसाइटी अहुमना एजेंडा खरदा यानादबा लेरगदे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर लाकनी हाइबसे थाजबगी वांगमदनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न सिलिबा थौसिल असिदा भारत लेंगा का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु तौनरिबा कुकी की खुलाई पाइबा लुप अनिगे जुलाई 3 दा वारी सानगदौरी अमुको कोकोमी अमदी फोक्स अहुंगी माइकेदगी थमलंबा वाफम सिंह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न सुदा यावरिबा कुकी की केएनओ अमदी UPF दा थंबा मतमदा यानरक्तबा थोकलगदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न मणिपुर लाकनी हाइना प्लान तौरिबा सि कैंसिल तौरकपा ताबनी।